non il y a pas dans la joie, il y a dans le chima. Il faut pas nous les sept et les cas. Nous les sept et les efforts sur le papier. Vous voyez encore l'église au gars. Pas dit non, parce que nous sommes là, nous qui y a donc nous pas là. Mais nous pas une carrière nous pas une téléphone, nous pas une voix, nous tout en unité. En fait, nous pas de quoi est nous qui sommes là de ça. Ça veut dire soumis. Vous ne gérez pas sur la madame. Vous ne gérez pas sur la madame. Vous dites, vous avez ça. Mais vous ne gérez pas sur la madame. Pas de choix,
Adobe le batu sana. Pada putra pun cukup kuat. Ono mfo. Eko panga wa dunyanya. Ube dunyanya. Nakuyi wa bidale. Nakuyi wa bidale sito. Roma. Dunyanya Hiki tuanze bado kwa sana kuzana. Bado kwa bakuba ibakule mshimbe. Zangu kwa safari nao. Yesu akaba kuingaza. Akitoka mwenye dunyanya. Wale mwenye dunyanya katoka katuni Yesu kipo kana kama kwa mbele. Yale ndio mimi na bado. Mimi dunyanya mimi na. Uno ni mso beshi. Ngwele mso wa ni bakile mka. Évangile de Thomas. Au Bible, l'évangile binaire. Wamata, Wama, Waluka, Wayon. Katika mwisho kwa ibada njeni wa watu. Baadaye kwenda. Baadaye mjana. Yewe kasi kwa kunyamini wakapanga masaka abakoso bongo. Mshakona Mungu anamusa. Wakumshukuru Mungu anamusa. Ya sokona. Ya sonzani ni mwanzo. Hii na kikia katika kwa mwanzo. Kala kimana kupata sana. Wakati kitana, wakati ni muhimu. Wakati kukuli kwa kuweza kanisani mchimu ukili dalili Kristo. Amen.